Ona thengia wa thirikari gukorwo ikireire arutwo othe aria mekire kigeranio gia KCPE no nginyanagia mathie thukuru cia secondary. Arutwo gicunje kia 32 kaunti-ini ya Kajiado matire maraingira thukuru, aciari makiuga matire na uhoti wa gutwara ciana ciao thukuru. Ni kuga ati no gicunje kia 68 aria marikitie kuingira kirathi gia form 1. Kuna watoto ambao wamemaliza darasa la 8 na kwa sasa hivi wako nyumbani. Wazazi wao hawana uwezo, hawawezi kumudu kwa karo ya kuwasukuma wale watoto wao waenda secondary. Shikeni sisi mkono kwa watoto wamemaliza darasa la 8, watoto wapate nafasi ya kwenda secondary. Minister wa githomo kaunti-ini ya Kajiado Jeremiah Njaro augite ati thirikari ya Kajiado ni gukorwo ikiambia kuheana basari kiumia giukite. Guku akiuga ati o wadi ni kuguneka na kimanjika gia ciringi milioni 1.7 niguo gutwarithia na mbere mubango uyu. Na kama county government tumetoa basari yetu itatoka kwa wiki ijayo, wiki mbili ijayo, kwamba tunatoa basari, kila ward imepewa shilingi milioni 1.7, na hiyo pesa inagawanywa, na tumesema kwamba wale watoto ambao wanatoka jamii maskini ndio wa kwanza kupewa hiyo pesa ndio waweze kwenda shule. Nake munini wa gavana kaunti-ini ino Martin Moshisho ni oritie aciari makorwo magietha njira ingi cia gwetha mbeca cia kurihira ciana ciao bithi handu ha gutura na mateta ati matire na uhoti. Najua ni msimu ya masika, msimu ambayo tuko na nyasi, ng'ombe imeweza kupata chakula. Jameni, tuuze 1-2 watoto waende shuleni. Sio hasara. Ukiekeza katika elimu si hasara jameni. Kuringana na riboti iria ciamukiritwo kuma kuri arugamirirĩa matura, ciana cia tuhini cio irerikana gukorwo ire nyingi hari gicunje kia aria matari maraingira thukuru cia secondary. Maya mokite oriri minister wa githomo George Magoha akoretwo agikinyiriria ati thirikari ni gutacokia makinya ma kiwatho kuri aciari aria mategukorwo magitwara ciana ciao thukuru. Giribotera Kameme TV, njitagwo Muiruri wa Kang'aram.